ده ب 45 جنيه عند مين؟ عند الحاج ام احمد. ده اشكالها جميله جدا. بصوا ادي شكل وادي شكل كمان اهو الاسمر. بصوا جميل قوي، حلوين قوي ما شاء الله عليه، جميل جدا. عندها تشكيله حلوه. ام احمد هنا بصوا قماش ده 35 جنيه. عندها كذا لون، ادي اللون ده وادي اللون ده. بصوا يا بنات جميل قوي في دوركم كده. ده ينفع ان هو الكارتيجانات، تنفع التلبسه من تحت زي ما انت عايزه هتعملي. بصوا ده كمان حلو قوي 35 جنيه. بصوا اللون ده كمان حلو قوي ما شاء الله جميل. بصوا ده كمان اللون ده الاخضر ده حلو قوي. بصوا جميله دي كارتيجان تحفه حلوه قوي جميل ما شاء الله. 010 ايه 1 35 برضه عند ام احمد اهو. ده لون كمان اهو وادي لون ماشي. لا جميلها اشكال حلوه زي ما انا وريتكم. بصوا عندها عند ام احمد عندها تشكيله جامده جدا. كل اللي متعلق ده 35 جنيه في ب 40 اللي احنا وريناه في الكروشيه. بصوا ده ب 35 جنيه. ده ب 35 جنيه حلوين قوي. خليني في المكان. بصوا كذا شكل اهي. هنا كمان. هي هنا بكام؟ هنا بكام يا ام احمد؟ 35. عجبني شكلها. بصوا يا بنات بصوا ده حلو قوي ما شاء الله. ده تشكيله حلوه جدا عند ام احمد. بصوا ده كمان. بصوا ده كمان عامل بنطلونات بتاعت البنات اللي نازله موضه. ده طقم نازل موضه بنطلون بالكارتيجان بتاعه. بصوا جميل قوي. بصوا ده كمان الاسود ده حلو قوي. هي قالت هنا بكام؟ 40 جنيه. هنا ب 40. شوفوا انت حلو قوي. اوكي بيتكلم في التليفون مش فاضي. هكمل بصوا يا بنات شايفين كل دي اشكال عند مين؟ عند ام احمد بسوق التلات زي ما انتم شايفين كده. اشكالهم جميله جدا. عندها الاسود يقدروا يعملوا لها جيب. بصوا عندها الوان كتيره جدا. بصوا ده تقيل ده عامل زي الفيزونات. بصوا بيمطوا جميل قوي. وهنا ده كمان بصوا الكارو. بصوا ده كمان حلو قوي. عندها كذا لون. ادي لون وادي لون وادي لون وده اللون كمان. بصوا كل الالوان عندها تشكيله حلوه جدا. طبعا مش عارفه تقول اسعار دلوقتي لان بصراحه اتزحمت جدا وانتم شايفين كده. بصوا زحمه كبيره قوي. بصوا ما شاء الله عليها. عندها كميه جميله جدا من القماش زي ما انتم شايفين كده. ناخد جوله كده على السريع على الفرش كله زي ما انتم شايفين. بصوا كل ده كده عند الحاجه ام احمد اهي اللي حاطه المقص في دماغها دي. هي ديت الحاجه ام احمد عندها تشكيله حلوه قوي. بصوا وهنا عندنا القماش ده ب 35 جنيه حلو قوي ما شاء الله جميل. ايه في شوف لك زفت. 1 7000 5 7 8 0 بكام ده؟ بكام؟ 45 وب 40 وب 50 مش كله ب 35. فين ال 35؟ 35 متعلق اللي متعلق هناك ده الارض ب 35. ماشي اوعى بقى عديني كده عشان هتعمل لك حدايه. ده كده ب 35 جنيه حلو قوي. ده ب 35 جنيه اهو. عند ام احمد في سوق التلات بالجيزه. عشان ناس كتيره جدا بتسال احنا فين. احنا في سوق التلات بالجيزه اللي عند بنك ناصر. عند بنك ناصر الاجتماعي ماشي زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا تشكيله حلوه قوي. هنا ده كده زي اللي موجود متعلق ماشي ب 35 اهو. بصوا اشكالهم حلوه قوي. بصوا دي كمان حلوه قوي. دي جميله قوي. دي كارتيجان جميله. تعرفش قد ايه؟ 35 و 40. انت بتكلم في 35 جنيه حلوه قوي. السكه ديت جميله قوي. 35 مش عارفه قولي لها يعني حسب بقى. قسيها
من البرصل، بسهم تعملي البرصل. منها الجلابيه المونة، لا ما تعمليش المونة منها حاجه. بصوا دي بقى كمان بصوا ده استرابتين في ب40 زي ما انتوا عايزين. بصوا دي كمان حاجات غامقه ستات، يعني ممكن تاخديها وتعملي جلابيه لست الكل بقى كده تدعي لك بقى. بصوا ده تشكيله حلوه والله، الوانها جميله. الستات بقى كبار ايه امهاتنا كده الحاجات الحلوه دي. بصوا ده كمان حلو قوي ده، الله ما شاء الله جميل. بصوا النقشه بتاعته، بصوا النقشه بتاعته تحس ان هو عامل زي البليسيه، بصوا او الكروشيه. بصوا جميل قوي. بصوا كذا لون، اللبني واللي هو الكشمير والبيج، بصوا الاخضر جميل قوي عند ام احمد جميل.